only the relationship ta vanhu lava mi nga na tona outside YouTube, outside TikTok? Lexi humelaka ko tala mina no analyze swilo ni vulavula hi swilo swo karhi that's why ni ku a swi vuli ku leswi nga ta va ni swi analyze hi mina swi vula ku hi leswi na loko ni ku identify laha ni ku define hi leswi nga xiswona ku va vonelo ra mina ma twisisa ni nga mi kombisa so for example ku na yin'wana yi nge le ku hiseni ya mina na Foromani manager Papa Rhulan u ti vitana manager yena mara ku va PA luya Misa luya u ri mina ni n'wi judge ni nge se n'wi tiva a nge se endla nchumu and mina hi swona ni rhangi ni vona interview ya yena na chat ivi ni analyze from leswi yena a nga swi vulavula laya ni analyze ma twisisa u kwata leswi u ri mina ni n'wi vonangi na ku na swilo loko u fika hi tshama sweswiwani hi tshama hi vulavula mi nga vula ku xisa xi nga ri hloko xona yi teki kahle loko se ni fambile a ni mi rhangi mi vona leswi ni nga vulavula swona ma swi vona ende na loko mina ni te Papa Rhulan xi n'wi yisehelo a yi fanele xiyo ni ta n'wi kombeta ni ta n'wi prove wrong no ti ku xi ve xi kwata a ni loko munhu a mi byele ku mi nge endli yini loko ni fanele ku hambi mo pasa grade 12 mi nge university a swi ku mi nge hi pela swi ta va the way n'wina mi endla swi mi endla ku swona ku ya mahlweni mara a ngo kandzeka ku ne mara ni kombisi ku wa tsandzeka ende a nga na ku manage kahle that's why ni swi koti ku teka Papa Rhulan ni n'wi yisa na n'wi perfumisa kun'wani a nga ri kona yena a nga swi tivangi kumbe ku na problem yabo so mi performise Papa Rhulan na sweswiwani ni nga ha n'wi landa ni n'wi perfumisa kun'wani hambo kwata so yeah hi sweswo so most of mara laha na ta kombeta ku ri vumanager bya yena a byi tshamisekangi yeah so mara no analyze mina ko tala ni ku just so I fanele xi vindlela ya so mara a ni vanhu problem xikolo a xi kona hlokweni so wa swi teka hi ndlela yin'wanyana so a mi twinga ku ri Papa Rhulan vo ka va nga swi tivi ku va kwini no Papa Rhulan munhu un'wana wa ku ri i nge n'wi judge ngopfu Papa Rhulan a nga o va na skill xo entertainer vana swa music but a hi munhu loyi nga ta ku wa swi tiva ku wa rhuketela swi nga n'wi onhela ku fika kwihi ma twisisa a nga formali kahle kahle ya munhu ku a nga tivi swilo swa ku va formal ma twisisa so that's why na manager ya yena va ti fanele o sungula ku manager munhu ende swi dangerous ngopfu ku u fika u manager xilo lexi already xi nga le henhla u kuma ku na information na vutivi and ku tsundzuxiwa u believe ku wa swi tiva so that's why Foromani yena i danger ka Papa Rhulan ku tlula na hi Papa Rhulan hi n'winyi loyi a nga dangerous sweswiwani i Foromani ku tlula n'winyi ma twisisa yeah mara kwalani ka TikTok ne mutsamu ku mo analyze leti go ti video tin'wana la ni nga mi twa ku la mo la effect mo ku mani ki trepelela sapu wa mani so la u twisisa ku la yani mi va mi ri na information liyani ku va ku ri ya accurate kumbe xani mo swi hleketelela still kumbe xani ku na source leyi mi swi tivaka loko mi zamu ku wa twapleliwa okay kuza ni hlamule ndlela leyi This episode is brought to you by Batugul Holdings. Enjoy.